27 нафар кӯдакони интернати назди муассисаи таълимии ноҳияи Сипитамин бахшида ба соли нави милодӣ аёдат карда шуданд. Ин амали хайру савоб аз ҷониби раёсати хадамоти иҷро дар вилояти Суғд бо ҳамроҳии зертӯбиёни иҷрочиёни хадамот дар шаҳру ноҳияҳо ҷараён гирифт. тӯҳфаҳои овардашуда лавозимотҳои рӯзмарраи рӯзгорро ташкил медод. کارمندان مقامات خدمات اجرا در ولایت سوخت تصمیم گرفتیم که کودکان اینترنت نزد مؤسسه تعلیم نوحه سپیتامین را عیادت نموده به آنها کمک‌ها و تحفه‌های یک وقتی رسانیم و به این وسیله خاطره آنها را بالیده گردانیم. قید کردن به مورد است که با هدایت‌های پیشوای معظم ملت این قشر نیازمند جامعه پیوسته دستگیری کرده شده به آنها توجه خاصه ظاهر کرده می شود. сиёсати иҷтимоӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба ғамхорӣ фаро гирифтани қишри ниёзманди аҳолӣ бахусус маъюбону ниёзмандон зери таваҷҷуҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар интернети назди муассисаи таълимии ноҳияи Сипитамин 27 нафар тарбиятгиранда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, аз онҳо 12 нафарашон духтарон ва 15 нафарашонро писарон ташкил медиҳанд. ба онҳо 16 нафар муаллимони бо таҷриба дарс мегузоранд. аёдатшудагон шукронаи тинҷӣ намуда сипосгузории худро ба намояндагони раёсати хадамоти иҷро баён намуданд. суханҳои пур аз меҳри шумо моро рӯҳбаланд ва ба зиндагӣ дилгарм менамояд. аз он сарфарозем ки моро баробари фарзандатон дӯст медоред, парасторӣ менамоед ва зиндагии раванди хонишамон пайваста огоҳед. ман дар оянда мактабро сарбаландона хатм намуда омӯзгори фанни забони англисӣ шавам ва барои халқу ватани худ ҳизмат намоям. бисёр саховатмандони шаҳру ноҳияҳо миннатдор ҳастем. мана имрӯз ҳам мана ҳамиқа عیادت شما و ما بی‌حد از نام کل تربیتگیرندگانم منتدار هستیم. عیادت شخصان نیازمند در هر یک عید و ایام در کشور با حکم عنعنه درآمده است. اصلا چنین اقدام نیک از رهبریت اول کشور آغاز گرفته آن نمونه عبرت برای دیگران است که دست نیازمندان را گرفته سر یتیمان را صله نمایند. گزارش سید مختار سید انور نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.